أفرطة ما قبت أني في دورة حقيقة أفرطة ما كيسات خيريا في دوتانا مرمر رادر خيريا أوقات أما مرمر رادر خيريا أوقات نسي في دابلة سي في ديرك على تمام أيه خيريا في أبلة ولا نسي في بعد دقيقة أفرطة ما كيسات يو في الدنيا كلا أبلة في أفرطة ما بودا في دو بانن سيما سيكورا أمان أبلة كذا أنا أمان أبلة ديمي أبلة في خيريا في ديا ستة أقول رومي هلا جات أنا خيرتي يو أجويتي لنا مني سير كنجرو سيري نكنا جت تاني نسيت دبي خيريا هاي أفجت سي أر سجالي رجيت ديسيتي قابيتي أسينا تفيدي يوكان موسى قرّا قطع داود خنيا كوبيك مقول إني أكو مسألة كتان كان إني قولني هلا جا بدأت هلا جا خان يسد دربي أنا قولوا مو هلا جا خان لا بكخنا اللي فاو وين خيسة يوسف كنا كمار كتان كان يتو خيريا في الدمر نانجا أستاي خيريا يا ما وبقى خيريا نفتي دم بليس خط بليس خير كنا بليس أجرا خط فجبت بس لا ربنا الخيريا نافهم في يا أبو ستة بسيسو جرا بيك بيتان أنا تبسي زاير أكيد تبسي جرتنين بيا الله الحمد لله خانم يوسف وما نركخ يجعلها كانت هي بانتامي الحمد لله قال لي ربي بدني خافنا ماريا مدورة كنا سيقول سنة إيه والله بالله دوران بنا ركزات وريبة دعوة تدخل ياكم كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريت دعوة تدخل بكل سلام عليكم كارا برينغ تامري سبراغو سنينجا غيرو سلامة الله كارا سينغا بدو فيدني أران تنهجو بولا خيزان جريتو بولا هدو غفقو بولا تنا ماريا بروتيجو كسن إنه لما تشوف أكو فيديو مدورة على كنوا بولتي خوني أسينجتشو أكره أشي جل غدا جريتشو خوني بولتشو أنكم أنا أبدي في جاتي أسين أكره جلتشي غدا جريتشو خوني غدا جريتشو أنا مثل أقدر تقول ما يسوق تفاعل أنا سوبر أبغى نقول جرامي إيه سنيفو داوود تخبين تخي أكست جريتشو غدا في خيسة في النادي يوسف غدا في النادي جريتشو مالف خيريا جارا خنا خيسة بربايد النبي دوران خيريا اللي جانا نتي إنه ما نادربو إني مالف دربوتن وبليتي ساتي يجو يو يسين قدر خنا خيسة خدته أكرا سين خيسة كده برتة خيسة خنا خيسة خنا دوده إساعده جيسة جمله يبودا هجيه خدته بي خد راسك أباي نانكابو مال دادي وين نانكابو مال دادي فايو تي مال دادي وين نانكابو دي نتين كاسين كاميراتا يجي خيسة لارن جل يجي خيسة في التلارو دي سين هيا كنا أكاسي يجو داوود ما سين جسيني سين أنت خيسة خدت سين دو هيا سي يعني كيريا كم دف نافذتمو دف أسي جاني كمنا لا بقى أسي قولي سينا فايو ولا جل وي فايو ولا جل خيريا سي كابي سي في دنانجة تكاليل أنا خيريا جيز بدامي أسيمبوي سينه أسيمبانه جماعة خنا كم وجماعة خنا غورة في فايو أنت فون فتى مالنا جيز دي بس كذا فايو أكيد تجد دعوة خنا يكون وجوان كذا فون فتى نمن يسوتشو جماعة خنا غورة في ديس فايو نراقب بقى وي إجانا برليس يا ربي ركوا مانتا جماعة إيرا لا الرجويا ديس ما فايو خنا ديس رجع جماعة إيه سامبو أسيمبوي ده هلا يا أنا خيزمو أبو الله يا خيزم أنا نكمل دمو هلا يا تساعد إني خيز داو ملء إني خيراتي هو خيريا ما بقى خيريا بس من جنة أجيني بامنا لو سمعت أو خيريا أنا فايو نراقب بيولباس فايو لك بيولباس رب ما يجي فايو فايو كذي باس أنا راقب خلاص خيريا كدامي ديني خيريا أنا كيجرا دف هاي دف داب هاي راب وين مدمسي يا ربي يلا يا ترى يقول هلا يا نجلا كي تاجر تيبر كي تاجر بكي سكتر بيانو سوني خيسة كبوي كي تاجر يا عبد الله مياتي مالا ماس كيسا كو تخبرنا عن بسوفي بايا سينسين بايا سير راولا بن نيرا بايا دكا كنا يولا خيريا رام خيريا عبد سليمان سنجري بن راب هاي وانا نجري خيريا غودير تاعي تنجري غودير يلا تاجر بكي غبوانيس ما غبودا غبوني نما ميغا نما سدي إذا الباس أبار كرده هاي ummata hedduun minna agas baay'atu san eda fiddee dhufte isaan irratti waadaa naagalte ragaa qaba eenyu baara ragaa qaba keeriyaa na qabee sii fida jetteetini eda sentafi eda akkasin na raffise faa'u eda akkasitti raffise faa'u maal taate tu eda akkasin raffise ati maal jolle fi maradaa tuban jedhi maal saa kana eeyde gattaa saa kana eeyde سانسينتين نمر يوسف فين لا لما قردم أيه خيرياني بدارابو نان لكن إذا بر أكين رفوفين فايو ده رفوف ده كمال ده مرا ده نيجي دي منا كوبادي كتا وراني خونه سبته دولين قالي لا فايو كجرت خايا ومال ده كنا مغوتو جرا يا أبو رب ما شوفي فاو شوفوا لا لا في ناس كذا والفام شوفي أيه شوف أقول ده في شوف غوتو ده بدي شوف
فايو خيريا ما فيده نين فيده خيريا خلاص قول بخيريا نين دا غابر غوران باش اسمان اسباب تاني ابا سيزانين بعد فايو ما سرست كلام تكم سيقول يا ربي خيا دف ولا تفين انت ابر اللي خيريا بربادامي عبورين كان نين فيده رب ما جينا جيسي عبورين نين فيده خيريا باس دف وراي ده قلتني بيتم دف daawwattoota keenya guddaa akka dheeraadhu mangar waan biraa naasee eenyu taasoo jirtu daf خيريا مخاطي عبد الله عثمان harayoo khayriyaa najjeem harayoo ni khayriyaa naan finne isa gurraa خيريا ابو خير يا مجرى بردك انا دبدو خيريا ايان دبدو nageete usfaayo nageete waan siin jedhe khayriyaa yoo yaamisa khiyya kana dhageessi dhuftu ture khayriyaa beekame bakka siin jirtu uska kaleellee yeroo silaa agarteemi ani khayriyaa illee gorra'e Suleeman illee gorra'u lamaan bakka takka argadhe isa sidoo na biraa bade na jalaa dheesse galgala moo ani qabnaan daawwattoota keenya kun akkuma arkitan kana khayriyaa naaf iddu malee jee ana immoo hallayyaa tana keessa khayriyaa jaa khayriyaa ni dhufti khayriyaa goota kana keessa itti neenee biraa deemne jechuudha obboleessa kee fayyifadhu enneen obboleessi isii beeka achi booda inni asitti awwaalu deema khayriyaa si aada sagalee dhageettee dheessiti qabiitii asinnatti fidi yookaan immoo si gurraa gattaa daawwattoota keenya akkuma beekamu kun inni akkuma isin arkitan kan inni gonni hallayyaa guddaa jechuudha hallayyaa kana isitti darbu yaana garuu ammoo hallayyaa kana laa bakka kana faayoo wayii keesse Yusuf kun akkuma arkitan kan jechuudha khayriyaa fiddu malee naan jaa as taa'ee khayriyaa yaama hoggaa khayriyaan dhuftee deemu obboleessa kottu obboleessa kee kun obboleessa kee ajiraa kottu fayyifadhu sila rabbiin irra khayriyaa naafaan fidee yaabo si tabsiisu jira beekin beeytame na tabsiisaa jirta akkati na tabsiisu jirtu niin beekama Allah alhamdulillah kanuma Yusuf man harka kiyya galee akkana ta'ee baan taame alhamdulillah galanni rabbi hin badini khafana maaliya madura kana se godhu sana wallahi billah duraan banna rakkisaa ture baa daawwattoota keenya akkuma arkitan jechuudha waa meeqa na godhaa ture jechuudha amma kun olaa akkana na jala deemee jaalati jaalala harkana irra kaayyatee la khayriyaa naaf iddu malee naan jaa khayriyaan ajjeesa khayriyaa fi Suleeman naaf iddu malee eda dirqamaan irra fite jechuudha khayriyaa fiduu baannaan si harkaa deemee yookiin si ajjeesa naan jee khayriyaa ajjeesa sumee taphachuu jira taphachaa jira akkuma ijoollee daa'imaati alhamdulillah rabbil faayoo dunduure kunoo faayoo dunduutu khayriyaa isin ajjeesaa jira jechaa jira kunoo akkuma arkitan kana jechuudha la wallahi goda ajaa'ibaa kana la akka itti waatu fuula goda hallayyaa ajaa'ibaa kana finne jechuudha baran siriidhaan qalama dibeetiin barlaal si tolchee akkana dalaydee jechuun siriin teenya kunoo waan takka walaa liinaadha walaa namni akka goda kana keessatti namni akka yoo nuti nama finnee garsiifne malee harkullee hin danda'ani. Waynu jala deemanii harkanii Abdallah. Aboo namni jala deemee harkuun jiru dhiisati shakkee kanaan ofirraa maal taate faana. Baran shakkuutti hin jira. Hallayyaa keenyame ture ol baanee jechuudha gubbatti ol baanee faayo waan takkaan siif gubbatti ol baanee asirratti ol baanee jechuudha nama naannoo kana dhufee garteeme qabnee takka takkaan hunda hallayyaa ta'uu qaba. Khayriyaa fi Suleeman as keessa bu'uun. Aboo hunda hallayyaa ta'anitti hallayyaa achiitii fi taasii sanatti harra hunda hadhufe amma fiidiyoon harkaniimi. Ugisan dhufan tokko tokko. Anamma yoo fiidiyoo laalee liinaa fi ijoolleen liinaa wajjin gara kana keessa jiraatan isumatti hin fida. Hallayyeetti harrasanillee ijoolleellee hallayyeetti harra. Mubaaraku fuula gaggara galchee asitti hin darbiin. Akkas jechuudha daawwata keenya maaliif yoo ta'ani kunoo waan takka laala akkuma taphachaa jira jechuudha inni firraa haa godhu jira taphachuu jira waan takka qubaan qaba jechuudha maaliif yoo ta'ani nama dhufe jechuudha takka takkaan jechuudha qabnee hallayyee boollo godatti haaruudhaaf jechuudha mishiqii bakka adda addaan qabannee asitti jechuudha kunoo laalaa meela laa wallahi waan takkaayyuu ifuun beeku jechuudha. Akka namuun gorre garuu nam takkan garu goda kana yoo nuti dhufne irraa banne yoo nuti Abdallah rabbiin jalan nagaa bataa jimaa jee nyaachisu waan laa dhiisi faayoo muka akaleewu dhagaa nyaachifte dhiisi faayoo haa nyaatu dhiisi yaa dhiisi mana ati sagaraa si nyaata yaa fi garaa na nyaatu waan garte hundi itti kan dhiisi maal taate dhiisi abbaan hin nyaachisan akka maama taafta dhiisi kanii akka itti ajootu hin gartu waan kun akka itti ajootu akkamiin nyaachifta yaa fi maal taate nyaataa kanaa miti hundi ni haramsiisee nyaachisuu deemanii. Ajee memang nyata mana jiru, memang nyata mana jiru. Tai usi tai, asma kaya tai, tamam? Ati nyata rifatta baka Yusuf akar kan orang kesen. Nyata kemiti ilmu nama di bar, yo mafir le yo nurak kisah turun le yo kafir itu sebaik le, wan feru gubat le. Wah tilenga, wallahi anak kan si gara gale lu pusi kaisa basu tini dena. Diri kama nyata tekan lu kamna kali mana mati bela danu nyata. Ono lah. Woi. Malita. La. Ati nanti ni ye. Khalas ya boleh. Khalas.
way faayo khalaas jinga faayo khalaas jinga Maaliif jaalati faayo khalaas jinga khalaas alla faayo maal jettan maal taafat way ammas tinna deemtu to alla yaatan keessa darbu ta tara faayo rabbu maaji di jinga cinna gaba najala hina na jina lagen way faayo alla yanna maarifa taafat way faayo alla yanna dabar se di jinga yo najala Natti sagalee lufuudhi way faayo sagalee natti lufuudhi yo wata kabe ganna buti achi waan hin ajjoo goote oo waan faayo siin jette goota kunoo laata geessee nin goda wa Virginni tiya fiteessa way ol be kitaati way faayo be Abdallah kun fi jiraayi faayo be asirraa deebi raasu qaalitti hin goota goda nin goda qaalitti hin goota taa'e aje ati jimaa kamoo yoo aye jiddu nin goota goda gadde way naam deebi way faayo rabbu maaji na gadhiis waan isii siin jette goota faayo rabbu waan isii siin jette goota nin goda gadhiis harka aje tana de gadhiis isii hin qabatin isii jinni jennee argite jinni jennee agarre qaali isii godhe qabatin boy boy lagatti gadhe aye gaddarbi kaalee hojii godhuu dide ifi na garagaltee meesitti garagaru ta'a way faayo rabbu maaji na raabasa aye qaali isii godhe aye nin goda kaali faayo bantam nin goda maaliif Yusuf qaali isii godhe Yusuf duraan faayo kaali faayo godhin jetun tokko kaali faayo godhin an jekkenne tuma siiriiti yabar qarshiiti jalaa jeeme bar kaali faayo godhin jekkenne tuma mai waay dalaan niinaan dhuftee qaamana miila narraa dhiitti bar liinaan ganaa dhuftee miila narraa dhiisisu ta'inni daqiiqaa 40 qabdi eenyu fidura daqiiqaa 40 keessatti keeriyaan fiddu taanan morma irraa darbe khayriya ugana amma morma irraa darbe khayriya ugana si fide able si fide ni qalta tamam aye khayriya fi able wala si fide bar daqiiqaa 40 keessa yoo fidde ni qala able fi 40 booda fiduu baannaan sima si qorra amman able kana amman able deeme able fi khayriya fide asitti agorro ume halayya tan khayati yo ajoytile namni si arkum jiru siiriin akkana jette tanii nasi dibi Yusuf khalas aare faayo ubbare daqiiqaa 40 see gabe daqiiqaa 40 naa gabe akkamittiin baaree daqiiqaa 40 tti ubbare isaa isaan fidan mee akkam taata antiyyaa waan inni siin jee jinni daawwattoota keenya akkuma arkitan kana jechuun waan inni naan jedhee gartan allayyaa tana keessa ol na fuudhee ol na baasee jechuun daqiiqaa 40 sii qabe naan jee daqiiqaa 40 kana keessatti ablee fi obboleettii tiyya fiduu baannaan khayriyaa obboleettii isaa beekaa miti khayriyaa fi ablee waliin fiduu baannaan siin gorraa naan jee badala isaanii ablee fidadhee siin gorraa jee garuu maraataadha maraataan ni beektan akkuma beekamu humna leencaati moo maal qabee nama jinni isaa itti kaafte malee nama biroo hin rakkisu jechuudha. Kun aduullee waan biroo fakkaatti aduun akkana dhukkeen irraa kaasaa jirti as keessa yoo waliin baajee luka qabee ganna harkisa khayrii asin seeni goda kana keessa seeni fidinaan jaa an goda kana keessa kan inni deemee fiduun hin beeku ammoo faayoo ammoo waan faayoon siin jette godhiinaan jaa ka duraan faayoo jibbaa ture sun jechuudha. Seerii kalee asii dibeetu dalagee bar. Sun dubbatanii suutaan jalaa ba'a. Ijjitti ni agartee suuta gurraan hin dhageenye malee. Ya daawwattoota keenya kun mashaqaata biroon akka obboleettii hayyee obboleettii tiyya fidinaan jaa obboleettii isaan ammoo bakki ni fidu takka jirtu bakkaan fidu hin beeku jechuudha. Maqaa isiitis hin deenni beeka. Maqaa isiin deen obboleettii jee malee. Yarkaataa yaa Abdallaan booddee na jalaa kuttaa. Suutaan jalaa ba'a maan taa'e. Taa yaa Abdallaan miila kana qabeessa harkisaa. Guddifatu jira. Ati uska asa faayoo afaan immoo dubbataa suutaan jalaa baate akkan jalaa ba'uu hin biraati. Asikiina silaarra fidee dhufe maaliin qaba? Sikiina maa fidee dhufenet? Inni irraan fadhee haa. Way. Maaliin jee? Arra Abdallaan isa sinna jalaa feemee gunnaa galee kumanta. Eessa deema? Abbana sana argatte gaasaa jiru. Yalla khayriyaan fida. Daqiiqaa 35 siyaa. Sirraa dhumatti mee akkami si godha? Niin sobaadhii si rakkoon qabu. Mee akkam jetteeni? Daqiiqaa 35. Niin sobaadhii si rakkoon qabu. Niin soba yoo natu malee anumatu malee waan godhume akka sitti daawwatu kan daqiiqa 30 naa asiyaa fenaan jaa keessa boonu dhorke garuu amma akkaan itti bahu hin jiru jechuudha. Saniifu waan hin godhu gaa khayrii umasan barbaadee bakki sin jirtu. Kaatiin gammachuu salaata yaaboo. Gammachuu maal salaatati moo faayoo akkana godhee deemna kana keessatti hallayyaan tu bara sin gachinaa rakkoo yoo Hanga itti dhiiseetiin deemee gammachuu salaata kunoo inni kan Yuusufa waa'ee xiyyaa somu na dhaadee faawunduun qabdu waan faawun jettu godhi siin keessirra si kaatee bar. Sasalaatuun qabu waan.